Kanti manje siye nenze njani obani bakwingoma indaba ngapost bathe kungapost ingenza abantu sezasaba ngisho ukuposta-ke manje after isaga he-drama kwenza njani kanti bapha abantu abakwingoma bafethu la bantu abazo-invite live hayibo eyi aningeka phansi nini sanibonani khona uzongena kwingoma kazolonke la akasibonisa ukuthi kanti kwenzakalani abantu bathe bangaphosti in this year abasabhori yazi last year ngale sikhathi sikwazi ayiburuka. Oh, thank you so much. Please send me on the DM what you wrote about me, baby. Bapha abantu abakwingoma ngazolonke bafethu babangapost thiweni kuthiwa ngingaphosta niyasaba nisaba into last year lokhu ngigcina weyanda last year mangikhuluma kakhulu last year kwazi kwaba nama weyayibo ngicabangi Durban Jan nebandla lakhe kangazi kanjani. But I was working anyway. I just got back home now and ngoba ningibona nje ngifakela ama-ones yami. Bapha abantu bakwingoma kazwelonke bafethu hawumkhiphi kanjani manje futhi. I'm tired, guys. That's what is happening with my eyes. I'm exhausted. When I'm exhausted, my eyes get black. Like, okay, they are dark around, but yeah, otherwise, whenever I'm tired. Aibo, mapholobe noposta nini? Kunini silindile? Sithi nje hayi abantu bazoposta bangeni. Naze nabhora kwingoma this year ngeke nangidisappoint. Kanti ziphi igwili zamagushi za last year? Kwezalani? Yeah. Thank you so much, guys. Weibo, exquisitive. Exquisite. Thank you. Bafethu ngicela nihambe notshela abangani amadodenu obhuti benu ukuthi abaposte phela. Sifuna ukubona ukuthi khona oba lapha engomeni. Hayi mfethu weshedi. Hibo kunini silindile. Hibo ngale ikhathi last year ayiburu ngafethu ayilalela. Futhi mina ngafika ngalesikhathi last year. Ngafika ngo-11. Ngayifikela ngale nkathi. Hayi. Ngisengize ngiphela. Size silale. Ziphi igwili makushi. Yeah, last year ngicabanga. Akukho nje kuthiwe uDurban Jan nebandla lakhe. Manje Nkosi yami ibandla lami sipizi nebandla lami. Sipizi. I think Dulu khona who's emceeing there, noZimdola. I'm not sure who's Obama. Baze baphanisha-ke abantu. Yabona nje kube mina ngilapha ngabe seniyazi sikwenzakalani, ngabe senazi ukuba useshaya kodwa zizovela kusasa. Kuthulekile mfethu ayingeke kuthulekile oh. Nanokuthi phela nane kanje yini i-country machaphe i-country machaphe politics amngenhla and ngabe updates lalela ngabe ngi-live mina manje ngabe nibona yonke into ukuthi kwenzakalani. Actually I still need to speak to umcine Nkosi yami ngixolisa ukuthi angikwazanga ukuphumelela this year. Hayi
nanokuthi vele-ke hayi shem ya maxhapheshi country, so abantu abaningi abanayo imali. Nini silindile kodwa mfethu kunini nami ngilindile ngithi hayi abantu bazophosta, hayi abantu bazophosta bahlangana ziregele. Kanti benze njani angazi weshedi ukuthi benze njani mfethu, angazi benze njani, angazi. Kanti kuphi nto ngisho last year kwakhulunywa kwathiwa uDurban Journey nebandla lakhe amadoda amagoshi angicabangi ngisho iy'gwili besides-ke shemna nebandla lami sisesa besibhizi namhlanje. Linye ibandla lami beli-MC kwingoma kazwelonke, linye ibandla lami lithola umsebenzi omusha lisebenza eBay, elinye ibandla lami hayibo, elinye ibandla lami lilaphani yazi. Kufanele ngimcheck ukuthi kwenzakalani kanti ngey'mpilo zabo. Elinye ibandla lami alikho lise-Cape Town, yabona nje kubhizi nkosami, ibandla la Durban Journey alikho. Aphi babasho njalo phela ukuthi uDurban Journey nebandla lakhe, so shem. Hey bafethu ngeke we did it's packed kugcwele. I think ukuthi nje abantu abapost. Olerato, no, she hasn't left the country, she hasn't. Lilodwa ibandla elilaphana lami la ibandla lami sheme lilodwa uyedwa umuntu engimaziyo ukuthi ulapha. Actually bawu-2 uSizwe noThatu, but nabo angazi ukuthi kwenzakalani. Yabo bengizi fake account comment ngale ku love knowledge. Hayi bolwa bekuyimi nami ngingena lapha ku knowledge ngitshela ukuthi angizobona ukuthi kwenzakalani kwingoma hayibo. Mfethu wesine kushuthi bathe bangaphoda ungafa, nami iyangixaka nje. USizwe sesilinde uSizwe ukuthi asitshele ukuthi ukwenzakalani. Ungifonele naye ngisasemsebenzini sami ngikhuluma naye. Hayibo sengibathe ngiyaqalaza kanti ule hayi kodwa ngisangavela sengiboba isikhathi 11 ngisangavela phela lokhuzi la. It's just Singbo from Durban North. It's 10 minutes away. 10 minutes away. Ngisangavela ukuthi nje ngikhathele befethu ngibuya emsebenzini. Oh yeah, about 3 ibandla lami lapha akulona lela last year abangani bami labo ibandla la Durban Journey alikho this year. Uyedwa umuntu sebandla la Durban Journey olaphanda. My friends abakhona uG ukhona uSizwe msho la khona uDakwe uyafa. Hayi bosne angisaziki, so angazi mina ukuthi abantu uyindaba bangapost last year. Hayibo akumaxhapheshi babahleni ziphi intombi zethu za last year. rest ngayi giqi. Okay Venkosi it's fine, angisayike love ngoba kusho wena uthe ngingasayiki uvemi. Abaphucwa ngamafoni labana angazi mhlawumbe akekho amadoda egushi this year. Akwazi wezama akwazi ubani sakhasi ngomakhelwane we official now uyakhala Tommy. Hayi nami ngiyakhala ngoba angi-understand ukuthi kwenzakalani, bangidisappoint. Ngibathembe kanje